lawan gagah. Lun setat ayah Sayyidil Anbiya, lun setat Rasul paulia umat gede yang tempat merumpok temah. Anak lun dua tinggal dengan Ali berjerah tatem ri keji tak jaga betat gerasih betat le gerasih ke Hasan dengan Husin bak lebih ngecin anak lun dua betanda anak bak inong lain bak lebih ngecin anak hanama anak dua ada anak berdua pama yang lain bak galak anak tem bedo mentui hanama Bekna ni Malia ke Bekna ni Malia ke Bakna ni Malia ke Rasulullah cucok ke keba begata jaga temala kelom uruh hayali temala kelom uruh hayali ulun cum temala kelom hayali ulun cum gaki ni ampun dosa hana yang zahir kadang yang batin kadang kadang pat ngerin hati ternyata hanjir han tepe awak dengar ringkan kita nyawa insan menan biasa. Ali ini jawab judul kedua alhamdulillah dengan ulun tan dosa ulun kegata yang na masalah karo ulun tukah di ulun yang ada masa tamari kata ngan bedeng ulun sangka urang kasam kata Fatimah turun wahai Ali hana ulun bre kedron medosya hana patun hai bak urang bino aku urang laku aku bre medosya Fatimah pilom mari dengan ane dengan negusu di hati abofa maaf ke bunda ane boh hati batin dengan tahi bandua gata masa alun pingku alun betul masa ba ayun lun gata kadang mesempom balun lom ule badan bunda dan gede kasakit kata kadang metepit jampang lampang kiap pematan kadang mesempom lun lomba ayun maah ke ulun bunda bandua kata kadang balun cok dalam ayun deklok jaro alun bak tubuh kata balun pemano bengangan sepur kadang ia jiluk keliung kata bak ulun play ia di hati badan kadang menjantang dengan talu timah kadang je telat lun buh makanan lain ni banyak ulun ded kata kadang di bunda kedro adang sibuk kadang kata temau lun dengan hana maah ke bunda anak boh hati supaya beli soal di masyar anak bunda rasa karelo sebab gedo gopnyan mudosya lain pilo Fatimah wasir Ali merep-rep deja ia mata Ali ne angko Ali ne angke wasir Fatimah bandung amanah Ali ne riyadha baakhir Ali Siti Fatimah la ilaha illallah penutup kata Demari lelaju bungong mangat bea layangan layu bungong surga babah terbuka lidah balangit jaro duduk ke tiada dada dengan Ali bali mesajan selamat jalan bungong surga wafat Fatimah lam wirid wafat lam sakit pujo Rabbana wafat dang dikir kalimah iman Hasan dan Husin rubah bandua Hasan dengan Husin serta Ali masanya lelaju ne baca ne keun nyonya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bin gata nyocit milih Tuhan bandung bagop nyanta mata kisah tele wafat Siti Fatimah hana ne pegang ba urang lingka hana kabar tiap ba urang nangro uba kaum ro dan gebre ana mesabo yang dekat kenan cinle gopnya dengan anunda Hasan dengan Husin mantang dalam di Ali tidro sampung ia mata Ali ne marin kaputuh mbahmu wahai anu dro kita nyawa sabar nyawa anu lain ta sintan tidro cinle kita nyawa di rumah yang dah bali ane tajak semanu pakreban bunuh wasiat bak kata dun pumanu kata pesuci ane jinole bedah bandua
masa mantang roh Rasulullah pikane pegah wa firma kata han gebre bedrep yo tanom baga lagi amana belon hanjit lon tuka temali laju dumpa ka kemana cok jenazah Fatimah Zura alat ngan kafan citna di rumah anali memo ali ni mita san ngan Husain Ali pegah kre gomnyan ne play ada ane kuat dua Hasan ngan Husain dua pesuci kebet roh dumi ajut bulu roh ala semano dengan ia semayang beiklam kafan buang surga gebu dengan bajia gepelup gebu geple bewan ni ikan kafan di mongbo punca alamat tanda urang Islam isyarah kenan ba'asal mula alai sembayang hati jenazah gopnyan kasusah anajid gebah ngan tiba-tiba takdir Tuhan nibak malam nyan teka abizar kasan nejaba Ali kapadum rawi merumpoh hana abizar pitro ketok pintu Ali ni tajo laju ni buka abizar tamong ninging jenazah Ali ni pegah Fatimah Zura abizar tahe kadudang nafas sebab tan megah kabar ulua hana suatu wafat Fatimah abizar joja dengan ia mata abizar tanyong bakan lagi nyawa bak urang nang roa tan sapa kabar Ali ni jauh belon bubut menawa sebab lagi nyawa wasit maulana han gebre betrep li Rasulullah wafat Fatimah ni iu tanam sigra dengan sebabnya ulun pubaga ngan Rasulullah be demelka bukan ulun som wafat Fatimah singa ulun pegang wahai Abizar kajian sembayang be lewat malam kubur terbuka Abizar tema laju sembayang telia salim ni baca doa temali laju necok jenazah hingga kalepah ba kubur neba ada masjid roh merumpok urang dalam bulan bandrang cuaca ban saretro ba tempat kubur gepeduk laju bumang jerok rupa kage buka urua dengan segera laju dalam bulan bandrang cuaca bezar nedang dalam kubur ne peglih laju ban sisa lingka lia selesa ne pejroh kubur abizar laju kalam ne buka abizar nedang dalam kubur ne mari laju salam ne buka wahai hai kubur kata kenda Allah katro ketika kenua bagata hai kubur kamu ajak kebah jenazah Fatimah ani Maulana kenua bagata hai tanah kamu ajak serah genasi Allah bungong surga tak papah bejroh hai tanah supaya siapa yang sepanjang buju roh ibu mukmin lam dunia anak di Nabi binti Rasulullah malamnya wa mesra kena wabak kata ibunda dua Hasan ngan Husain yang kamu mencin bak kata lun ba nyawa ke judo Sayyidina Ali ulun puturi kubur bak kata nyawa ke urang sabilam wirid selama udep dia tiap-tiap kutika nyawa ke urang sungguh ibadat kamu aja intan kena apa kata nyo ke urang kena si Allah ini walun kubah kubur ba kata kubur le ma laju ji pegah dengan izin Allah ban manusia wahai Abizar dikenal wahai Abizar tan kamu aturi anak di Nabi Fatimah Dora hanalun turi kena si Allah hanalun Babah bungong syurga hanalun turema Hasan dengan Husain yang kata mencin di muka dunia hanalun ture judo pahlawan hanalun tuban anu Maulana hanalun ture urang ibadat tak kebah legat jetawa kata wahai Abizar hampa tak begah hana pe tak kisah aswa syurga hana perle lagi tak begah kajian tak kebah saja aweh kata kamu maksud hati yang tabah yang kata pegahana mengguna kamu ama mekalan asawala mati mukmin la mati yang kamu minta
yang na selamat iman lah mati bak sekret mati bunuh apa jiba benar ji sebut ingat ke Tuhan wati pinjaman malaikat ba kamu amu suka ke hamba Allah teteh mutuah hati lam dada teteh yang ingat kepada Tuhan lain ni banyan han pelitra yang han bak sukret selamat iman hampa takun ban wahai Abizar dengar jawapan kubur gopnyan kang ilu jeb anggota necok jenazah ne betran lam kubur ne tanam laju sajan ngan doa alia pekubur Siti Fatimah ni beda bagang laju jagi saang pengah uro laju le megah urang Madinah hati dum duka ban hanale Siti Fatimah nang ro Madinah tan le cuaca tuhangan muda kalekang hati gedingatan le Fatimah dura tuhangan muda mandum kagetren geja kemunjung agam ngendara Sayyidina Ali ngebre jawaban agam ngan inong mesaho kenan getanyong yuhnyan hana jenazah ka Sayyidina Ali kabar jawaban kali lun tanam bekam kajula ban gedenga geken getanam bandum kaja jrom dengan mandum ka gejak jrum Ali Murtada urang Madinah bengih hanaban sebab lagi nyan Ali Murtada pakan kagesom wafir Fatimah bandum sang bekah hati lam dada urang Madinah bengih kali sebab tan gebri pelemah rupa masa manteng dro di Rasulullah kalian yang pegah bak kamodumna jika jan wafat Siti Fatimah di urwa singa dilikut hamba soyang sembayang atur jenazah lun engkut gede lun preh di sini tamam syurga bandum preh oleh janjungan dengan sebabnya dum bengih raya di ali pilam gopnyan pebagah bak Rasulullah wasiat kalian jan wafat Siti giyo pebagah seumbe gada ni bak anggota ni bak uronyan karab jut pagi bengih aku ali tuhangan muda getamong tuha dengan segari jang beruh jut lawan Ali Murtada Ali ka bengih jua hadapan teploh seruban hana kekira pedame kenua pedame kedeh maaf tum abe menjeroh-jeroh tuma getamong tuha ni bak watianyan bandum timang kasengap kabar kedua kisahnya dia sekejap ulun riwayat Ali Murtada lian tanam Siti Fatimah ba Ali lemah saboh bicara ne pugune pegat lain saboh lam kubur saban tat bahu saban tat buhu saban mandua alian ne pegat laju len wo Abizar buno katrim ne gisa kubur dua boh taboh tan aso ajarahan atau antara dua hana so doa ikmah gopnyan pekan lagi nyan hantruh so duga hana suatu kiri jawaban Pakan okay. berangkat ban sare troba lampu kubur lima laju siga ban dua ban sare troba lampu kubur lima laju
Cadabi. Cadabi. Lanjut, Jud. Lanjut. Bakat. Gimana dari sini? Coba. Paman. Lu lelaki ini tak bentuk lu tampung rumah paman bu. Paman. Oke, coba. Banyak kamu prank Jovin ya. Iya, tanya paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena yang telepon kadang Jovin saya dona kamu kadang. Ya betul. Bang, gimana ya? Alhamdulillah paman, apa kabar paman? Kalau pin hati dah, teringat memang gitu.